Ninsabu fiż-żona magħrufa bħala tas-silġ limiti ta' Marsa Xlokk. Ġejna hekk filgħodu kmieni f'dan l-aħħar jum ta' kaċċa fir-rebbija biex flimkien ma' grupp minn BirdLife Malta nagħmlu ronda fuq il-post. Mis-sena li għaddiet, BirdLife Malta bdiet tagħmel monitoraġġ tal-kaċċa li tgħaddi minn fuq pajjiżna u ta' sparar li jsir mill-kaċċaturi. So one of the things we're doing is recording the number of shots we're hearing to get an idea of how much hunting is actually going on, and using this to compare the amount of hunting that's observed with the observed migration. Is-sena l-oħra BirdLife Malta ra diskrepanza bejn l-ammont ta' safar li passew u r-rekords tagħha ta' kaċċa u sparar. Compared to last year, we haven't had the very large flocks of birds of prey coming through, which hopefully this is a good thing. Hopefully they may have migrated by another route, or the migration might be later, which means if it comes after the hunting season. L-attenzjoni tar-rappreżentanti tal-BirdLife mhux biss fuq il-kaċċa fl-ajru, iżda wkoll fuq il-kaċċaturi fl-art. Mela Nick, eżattament x'qed tagħmel inti hawnhekk? Qegħdin nħallsu naqra madwarna naraw x'attività in terms ta' kaċċa u anke safar ifassu. S'issa dalgħodu kien pjuttost kwiet kellna badan għadu kif għadda baxx minn qudiemna baqa' sejjer fuq il-baħar right. Bħalissa dalgħodu ma nantx kien hawn għafolles ma tiri. Ma kienx hawn xi ħafna tiri eżaġerat s'issa. Il-BirdLife tuża dawn il-filmati u ritratti biex f'każ ta' illegalità tagħmel rapport lill-pulizija responsabbli mill-qasam tal-kaċċa, l-ALE. Huwa diffiċli ħafna li tiffilmja xi ħadd flatt illi qed joqtol asfur protett. Verità, kemm tirrapportaw persuni intom ma tkunx tista'. Mhux daqs kemm tara tajruni żgur. There's been a lot of illegal hunting considering the slower migration that we've had. 3 xhur u nofs qabel fetaħ dan l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija instabu 8 titjur protetti mejta. Sal-aħħar ġurnata tal-istaġun tar-rebbija, BirdLife Malta waslu għandha 13 tajra oħra protetta mejta li nqatlu tul l-istaġun. It's quite clear that during the hunting season the shooting of protected birds increases hugely. Tal-BirdLife joqogħdu għassa wkoll għal nuqqasijiet oħra. F'dan il-każ irnexxilhom jinnutaw kaċċatur li ma kellux il-faxxa s-safra li l-kaċċaturi huma obbligati li jilbsu biex ikunu skont il-liġi. Exactly are you watching? Right now we've seen a hunter who is hunting without his yellow armband on, which is one of the legal requirements during the hunting season. Such cases, would you report it to the police? Yeah, I mean, if we can be certain and if we can get evidence, either sort of photographic or video evidence that he's definitely hunting and not wearing the armband, then we would report it to the ALE. Waqt li qed nitkellmu jgħaddi minn fuqna badan, tajra tal-passa fost l-aktar komuni minn fost dawk li jgħaddu fuq il-Gżejjer Maltin. What exactly is that? That's a marsh harrier, which it's just left its roost. It will have been roosting probably in one of the wheat fields nearby, and it's illegal to shoot a marsh harrier. It's illegal to shoot at any bird of prey. Rupert spjegana li waqt dan l-istaġun tar-rebbija waslu għand il-BirdLife numru ta' badan li nstabu mill-pubbliku jew mejta jew ptiri li iżda mbagħad spiċċaw biex mietu. Fost il-kritika li ssir lil BirdLife u lil birdwatchers individwali hija li dawn ifixklu jew jipprovokaw lil kaċċaturi waqt li jkunu qed jagħmlu n-namra tagħhom. Le, ma nitlux fuq kaċċaturi, aħna ġifieri nżommu dejjem ma' toroq u postijiet li huma pubbliċi ġifieri ma nitlux fuq proprjetà privata u hekk. Ġifieri kif qed tara nippruvaw nażlu postijiet fejn għandna vista kemm jista' jkun inferxa li nkun nistgħu naraw dak li ġej madwarna ġifieri hawnhekk. Dan il-wied partikolarment pereżempju jekk ikun hawn pasta tajba ta' badan uħobbu jorqdu ġifieri fl-għeliqiet hawn isfel fejn hawn il-qamħ. Allura wieħed mill-postijiet li nħobbu niġu hawnhekk naraw
biex naraw il-badan tilaq fil-ħodu ġifieri. Riċentament kien hemm l-inċident fejn intużaw ajruplani ta' remote control mamra b'kamera biex ikunu jistgħu jiffilmjaw il-kaċċaturi u n-nassaba u bekk jaqbdu lil min ikun qiegħed jipprattika din in-namra b'mod illegali. Wieħed minn dawn l-ajruplani allegatament twaqqaf ħaż-żabbar b'tiri sparati fid-direzzjoni tiegħu. L-FKNK qalet li se tibda proċeduri legali kontra l-KEBS li huwa kumitat Ġermaniż li bħala parti mix-xogħol tiegħu u li jiffilmja kaċċaturi u nassaba mingħajr il-kunsens tagħhom fejn fost oħrajn qed takkużah b'fastidju u ksur ta' privatezza. Mhux aħna tajjarni ġifieri. Safejna fjena kienu xi nies barranin li tajruh ġifieri ma kinux magħna. Ma nafx ġifieri hija kwestjoni ta' forsi x'tista' tiffilmja. Dan huwa Nimret Mifsud u volontier mal-BirdLife Malta u għandu mħabba speċjali lejn dak kollu li joffri l-ambjent naturali fosthom l-asafar. Nuri daw huma asafar li rajna dal-kamp id-daqquqa li hija l-ħupu, jew daqqa tat-toppu. Għandna l-pert in-naħal, il-bieter ukoll. Passa u rajna kwantità minnu. Il-farru. Jaddu minn fuq daw daw jaddu minn fuq ġifieri taraqqatat. U ma l-kulur affaxxinanti u anke għandhom majta vera ħelwa. Jgħid kif jaħsibaw dwar il-kaċċa b'mod in ġenerali. Qed nara kambjament. Issa nħoss li jiena wkoll direttament li qiegħed hemmhekk fimt fuq l-għolja bit-tromba hemm min sa jżomm id-dixxiplina. Fimt li forsi jkun waħdu. Fimt għal sikonja, fimt jew ajkla. Fimt mhux se jkollu dik id-dixxiplina. Imma jien nemmen hawn kaċċaturi li naf li huma dixxiplinati u jirrispettaw il-kaċċa. Jgħid li hemm distinzjoni importanti x'wieħed irid jagħmel. Affarijiet ta' għarfien x'inhi kaċċa, fimt u x'inhi erda. BirdLife Malta hija kontra il-kaċċa fir-rebbija għal dawn ir-raġunijiet. Waħda minnhom għandek il-fatt illi kemm is-summin u kemm il-gamim qegħdin joqsu fl-Ewropa, l-popolazzjoni tagħhom qed jonqsu. Allura il-fatt li inti tikkaċċwhom waqt li huma sejrin l-Ewropa biex ibejtu, inti qed tikkaċċwhom fl-iktar perjodu vulnerabbli tagħhom. Għandek ukoll il-fatt li l-kaċċa fuqhom diġà qiegħda ssir fil-ħarifa. Ġifieri għandek fil-bidu ta' Settembru u anke f'Ottubru għas-summin pereżempju, il-pasta tagħhom issir u l-kaċċa tagħhom tista' ssir mingħajr limitu ta' kemm jistgħu jaqbdu. Ġifieri m'għandniex qed ngħidu isma' jekk ħatwaqqaf il-kaċċa fir-rebbija ħatwaqqaf il-kaċċa fuq is-summin u l-gamim, ġifieri din tista' ssir fi żmien ieħor tas-sena. Il-BirdLife ma taqbilx mal-mod li bih il-gvern qabad u ddeċida l-kwota ta' gamim u summin li setgħu jinqabdu tul l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Il-gvern irdoppja n-numru ta' gamim u summin li setgħu jinqabdu fuq is-sena l-oħra fuq il-premessa li fl-istaġun tal-ħarifa tas-sena li għaddiet ma nqabdux daqshekk minnhom. So they're relying on the people who are going out hunting to accurately report their kills, which, you know, it's quite a big assumption to say, okay, we think that, you know, all the hunters are reporting all their kills. So do you think it's a bit irresponsible to base on such statistics and to increase the quota by doubling it up? I think it's perhaps naive to say that they're going to trust these figures. Jgħid li l-BirdLife Malta mhux l-iskop tagħha li l-kaċċa tispiċċa kollox minn pajjiżna u jerġa' jtenni li l-BirdLife Malta hija kontra li l-istaġun ikun miftuħ fir-rebbija. The autumn hunting season is perfectly adequate. I don't see that there's any justification for having a spring hunting season for turtle dove and quail.